Саха автономиятын төрүттәчләртен бирдәстере бөдөн политический деятель Максим Кирович Аммосов сүз сагар анаммыт көбөр Казахстанга оңоллан саха сиргер бәләк быгытнан агаяк экземплярынан калбита биги республика кенен көрсө бүгүн бу мемориальный музей жеттен бу эфирге үлелибит эни кытта мен бологом Екатерина Эверстова бу жакускага берени болгоюн көрүң. Күнді көрәкчілер бит биги кийин корат Аммосов улусатын үз дороп түйет нөмердәк жетігер барбы же бу музей жете 900 ағалан сәтті сыллақтан терілен үләлер мана кини туттубут маллара, саллара баллар же бүгін олус интерені экскурсияны бияха бу музей себедисея Любовь Степановна Алексеева кепсияға. Любовь Степановна үтө күнінен Кәлән һәр республика күннән мине әйгин агардалибин. Жа бу музей жете корат килбер кинигер турар бүгүн жекәрәчләр битер. Манна хатанды кәлбәт көрәшләр бит бар булык тахтар, онтан өлҗиттерме баларны жа кепси хайын, сәрге хайын музей туна. Үтө күннән кәлән һәр республика күннән бары телевизор көрәчләр агардалибин. Бүгүн кидик бу беге музей битер бу билеме тургунан дияка Себастьян урукку жыллар курдук болбакка жон келиете барыта ага явды мелете Канада олгонан баран хем биреттен хасын бихи республика бит төрәби күнә дебикал мусуста хүбәтте күнә бесылайы хем бир тох мероприятие ютабы сол курдук депутаттар, салаятчылар, үйрәнәчеләр интереги жон инкерендер хем бир себекке жөлбөтөн уран бихи бу Максим Кирович памятнигин тахыр хем бир мероприятие ютабы. Вот бу би музей бит Дынча дұрғышы сауан сістеғылақтылыната өлелер. Бұл старый комплекстен историко-архитектурный комплексқа хоғатақ деңнәқ де болар. Сүрбәй сүйе ағаланыда тұтылды. Сүрбәй сылларға тұтылды бұд дейден әтек қанада. Оннаттан бұл дейға сақа ерегер үлілер кәмегер Максим Кирович Аммосов декергеннен олар бұд дейті боларын бәлі етекін барын. Онна істе бір етекін барын, жондар бұлғанға дейі олар бұтту дейлер, оны Әгдеттен әтәбін бұл дей білі нұшылы тақы советскі партийны үліхеттерге опсай дей күрдіктен. Оның қасаме анна, қасаме семья олар бұд дейті болар. Любовь Степановна, ені тәхі болары бұжы? Бұл дей 105 квадратный метрлер, без заллах. Антойдар бұд бігені бұл мемориальный боларын бұтатын мемориал ден памятник болады. Ол енді государствоның қарыстанылар. Оның бігі дейбіт бұл Костора, кайдак тураллар дебек күрдүк кеңетилибеттер кытчатылыбаттар даганы, онан бу ол хаганага сүрбе сыллак планировкадан дикайын учаланып турар. Деп пилмак тогу болар дебит, бастыгы салга кирек кайын, манда бу салга кефири. Маннайгы зал би мемориальный музей де болар бит быгытынан билен тур хронологияны тутуга бит. Ол хронология бит төрөбүттен матагалый бит, канна төрөбүтэ кадды үйренбите, ханнык семьяга ден бот. Аны бу маннайгы зал бит билен тур Максим Кирович Аммосов катырыкка, намулугор төрөбүтэ дибит, билен элбах олак сахагылыр. Отол хана онтаксу сөйбүтүтэ буллади. Аны билен тур касыгыл бая дол били корогорты белягынан сылгытын аксанынан дебик кылынан бу бетин төрөбүт семьятан ханлык бая гине хок болан кинени агатын братыгы иттере биттер. Анан буллан ол арый кыктан хостон боландар сол бименен кинеге үйрек берер кыктактар биттер. Ол кудуманна бии көрөбүт. Максим Кирович Аммосов бу колбура коратагы шилиша үйрем. Тынча 910 жыллактан 14 жылгалы. Ол кемне бу үйренелип бу бии тын бу ол рок расписание тайдык бу свидетельствода табыл билдиңинен эттеканна бүлеле үйренметте терактерин көрөбүт. Антон ки коратагы 4 класстагы битермаран кини тоққа верне кирер учительский семинария ден учитель семинарияда бие бар. Онно бу учительский семинарияны билген жондар канна барыгын бир болактарына бие проспект Ленина билгенне Рокута улица большая ден. Онно билген тын кибарта белере болуп Пушкин библиотекатын кирпиче ден. Ол именно Пушкин библиотекатын утары волнению бу икке тәстәк масти учительский семинария бит. Учительский семинария ол хагынатын билин этикин барын хамай били үрдүк өрөк дагылтатын курдук болор боллади. Ол бетер билинге университеты тетенне потенсе.
Онтон бу юһэ хаска бу түз класстака көрөбүт ол Максим Аммосов олар, манна Платон Слепцов олар, ойдумска ден псевдонима, конечно, уже өсө койдулар, отутусулар кадекка. Отон босколга каннеттен де бу учительский семинария hem bir нукшкинер Платон Алексеевич Слепцов, Максим Аммосов, Сидор Барахов, Степан Ржаков, инте биллер көстер индикетин биги республикатын теристи бит, онна биги республикатын салай бит жоннор барда бу учительский семинарияттан таккаллар. Оны мен бири тохоланы текин барын бу учительский семинариябдар үйренәче оголор болтырга ари агар суругар, оны манын тирехирги. Именно бу үйренәче ушуталлар семинарияларын гөр үйренер оголорга политическая ссылка. Мен бир улахан сабыдылым орор. Ол курдук Емельян Ярославскай, Сергор Жаникидзе, инкурдук Петровская, инкурдук кинораторна мына бие корка билинеме улусалар, болосаттар атыран турлар. Онор киндерге де бу политический кружоктар бу юный социал-демократтин. Олар политический кружок. Бу сонанча ах пупунан көрдөккө кенди политический камсаганга интереги кинеха бу литературный кружоктар угундор буттар. Литературный кружок, он бу политический подпольный кружок. Литературный кружок мына рассветтен атта. Он там юный социал-демократин уже политический кружок был. Бу политический ссылка суддах кинер өйдөн санааларын сайыннарар, үйрөтөлөр, иннилер, өйдөтөлөр, иннилер, онтон ол нютагы революция тоққа барар. Басқолуна алар политический ссылка. Онон мус бар бутын кенне эти политический ссылка он хатта Лака, Петроградка, Москва бар бутын кенне дети кинне кружоктар жарыктан мутоголор кинилерде идеяларын салган, советтер тертериен, эске благин олоктан кирен баралар. Манна бески была солохтан район бияга үгүстөн хатта билбете болу бие себески была бит отын бир күнүгөр олохтанар коракка. Оны бирере ыйттырар. Ол кантен уже хевеске балас бутсулдар. Онна де ол кемге бу манна gibi салаячылар бутун бартын Сибирге, Иркутскайга, Томскайга ссылкага кыталарына баранар кенер учуталдылар иннилер. Оннан уже Сибирге улахан подпольный революционный улага кытталар. Окудуклар бар бу манна бу планшетка бии көрөбү. Максим Аммосов бу билдилак Тухачевский ден командарын бейс армиятын связийнин хиллер манна пропуста бистелетин көңүлленеринен удостоверениялар эти кемникини хастадаганы линия фронт линиятын төрүр онна Ленинин көрчүгөр. Дальше барабыт беске баласпыт олоктонор истегнай бемей беле Россия болар улар йылар бияхаме барса болалар бияка нада. Вот окудо кобра бияка тынча тогусы сүрбаллах комсомол тариллер. Эдерчет сөйүхаден онна сүрбет ветлака пионерска телтериллер. Оны бияме бебет музей битер эме көрдөрөбүт. Олар мани директен карачылар ол Октябрятский пионерский значок индени комсомол уставы нинен көрөбүт. Вот онна бу манна стендага доктор көрөбүт. Маннаги комсомолистер көрөбүт. Аны манна эддетен этекин барын бу райы Израильне цугилден маннаги губернский комсомол союзунун председателинен талылар. Бу Максим Кирович Аммосов кергене болар. Керген такартынча тогусы сүрбе бир лака ондан кинер үс кыз оголонолор. Мана сүддән тегене бу маннаги пенеске этиреттер сүлөттөр карточкалар алыр көрөбүт бу ол дагана бу атрибуткалар биттер знамелара горнара барабандар деп Татталары да. Татталарды сунтардыр да балар. Бу кийини бары олуш үчөйдүк билер болуктактар Миша Алексеевичтен бу биле биллиле биз Сахабат республикалар биллер үһәбүлүгө физмат школын терибит. Кине именно маннаги республиканской пенедер сүлөттерин талуулан келелибит. Антон дальше барабыт. Алгы барабыт. Анна iki zal bıtır kelebit, iki zal bıtın bir kılgasık автономия зала ден атты бит. Тоға жетек бітіне кинне де bir қан bir республика бит қайдақ терелі бите. Именно сүрбей сыллар. Ол республика бол бытын кинне де қайдақ тоқтан хағалан сайдан кейлен бар бұл бітейден зал бытыр келебит. Бұл зал кәпсирген тирегіне, оғылырдан тирегелгілер, жонлардан тирегелгілер. Бұл республика біріне сақа херін территориятар от Иркутской губерния херін тұрар. Уез бұғытынан дебік қыл. Антон деде республика бұтын терьер тұрынан де кәпсети-епсети барар. Бұл Иркутской губерниясын таққамы бәбіт республика тәріннеған ден білін тұрар Россия Федерациятын хинен ден. Оннан сүрді қалбақ көрген барар.
били рабочий моментler баллади вопростарына рохтар ол би тугдаган качу бихети бет ол исо рахпай бут икен анан бәбитин кайын көрүнөн олар окпут туохту бар Япония бар бутор полодо ечилер гыттабалар эте он тойдан кеннекеде эти репрессия дебеллен сан буйдаңа даже он ханан келбиттер бар онтон дибу хүрдө олаган үлегитилер Москваны гытта Москвага осагана наркомнар ден министрлер, наркоматы ден министрлер дейін. Оны ол үйе қарсықыны көддерін, үйе қарсықы бейенлерін күтті ортатуғыр Сталин тұрар. Ман колоритная фигура дейін. Ите ғана Сталин нарком по национальностям ден доғыныстағы. Ол ата біле Союзный республикалар атын омуктар республика терінерін просто партикинінен барар. Оны боллана білен ол Сталин тоқты дебіп бітігін бейі республика терілер документына декреті именно Сталин подпистақ. Кененен үйе аспыты. Манна бұл көребет ол декрет бітін. Мусустар хүлбәтті күнігер тұнча тоғыз сүлбекке ғылаққа бұл сақа автономный советская социалистическая республикада терьерге ден декрет көребетінне. Оны бұл манна табылен тұрар ол маннаги символикалар бұд, ол бұлақ бұд, маннаги гелбе бет, еңін көстір. Оны та бұл үдді манна қарсқалар бағалар бұғылыбыра бұл хаманде бейкен тұттар жонлар бұд. Сарайдың қырақтың қырағы бәйдер едердер дейіп көт. Бұл санантын бұл символиканы кылгасты көпсе қараманы қолыра исқоғаны тоққағылары? Исқоғанытын бейіне практически Россия, Советская Россия ентен олғағана атына оқ бір кығыл фуаңа, оны мұшылы дылғанан РСФСР ден ұрықта Сақа автономна Советская Республикатының латинский букваларынан тұрды аббревиатураларын дек бар тұралар ден көндірі. Отаманна бұл Сақа асыр бір Россия Кирерин РСФСР республикатын туаден. Бұл олғанатын жоннор өйділері бұл пролетарий тех стран сейняйте сегінден советский периодтағы бұлақтырғы бараларғар бар. Оны бұрдық қолаға? Оны бұрдық қолаға. Маннатан беги белен турар, аңанда саммоса бар капсайбы, потому что беги республикатын наммоса бар терибиде ден бол батак сүддә галбак ки үлелән камсан, терелби сүддә гырханды барылды вопрос булар, может беги гражданский хересе бола тура булады. Токлавак дип кеде хүлбе сыллар битектер паси. Аны деби бир хәмме хамай крадагатан догора табар, платон тилсоха юнская беги кепсибит, маннаги беги правительство председателе болар сахабит республикатын гене Максим Кирович Аммосов сахалаттан аманнаги кандидат лингвистических наук кен ученый званиела, он на институт гуманитарных исследований териллерегер төрттергер аманы хаглас битки болар. Он бу манна көрөбүт бу Платон Алексеевич диннях бәйтен кирейлете, мана биология дәвәт кәпсик битер, юнская бу кирейле аларынан кыгыла юнун сүрүп болохта хинден кәпсән ман интерестен тардау. Антон бу стендалларны билимине питем курдук наркомнар ден министрден, наркоматы ден министерствоны бу беманнеге министрдер бит аларлар. Мен бу стендага бирем көрдөрөкм барам бу Симонов Алексей Алексеевичтен нарком министринен алардагына биегас республикада мен Якутский ден ден такыбыты. О хана Советская Россия качы тибет, Центральная Россия винни ден кенин на винных этикетках. Я хочу автомобиль была бу Якутский ден манна обязательно бу Минфин бечәде. Она Алексей Алексеевич подпия. То есть самодельные деньги девы куртк. Якутские лагана, Хүлбе бир лагана хлопра бир көрөт. Онтон нахалахан события бу би республика бутыр декөп тук полар дөлден турар. Максим Кирович Аммосов сурук гыдар. Дэнче тоос сүлбет өтсөллака Советский Союз академиятыр, наукаларын академиятыр дейқы. Ол хұру күдді ағылақан солталанар, потому что көрдігі сұрық. Бұл бейде хаңатыр республика төе байдақтың доллақ біттін, төе бұл Кыргызстандық народтақ бүтін территория бүтін, бай бүтін, дол бүтін, өріс бүтін, ең бартын өретек бүтін, нада сайдар бүтін, оның олақан экспедицияда бағалысты үтінген комплексны өйен. Ол экспедицияда келер 1935 сыллақтан 1930 сыллақыл 5 сылы бұға өлелер, 5 сылы бұға бары территориятын бартын кериенлер 12 отряд, рахны геологический, гидрологический, медицинский, 12 отряд олар үстіп кырами группалардақтыр. Эти үйретенлер бейеқі сүрді олған сайдар бұтыр женщины үйрім баралар. Бары қайысқаға. Оти экспедициялы әбетін темігіна бей мамнаги 5 сыллақ бекелейтіне план дем бұламытын лауд. Мен бұл қарсқаны көдер еқім барым?
обязательно декан. Ол биһи диебиз, биһи музей бит диете. Бу билген Да, турар диебит, бу билген турар диебит. Жүз бес сыллаха тинне көрөбүт ол Кириллеске Максим Кирович Амосов кеп келе хаңа сөттүгөр турар. Экспедиция үлеттерин кыттана. Абара ол кыпкара ого турар. Көттө көтүнө. Итекиннер улахан кыстыра айылыйты коракка төрөбүт. Эти экспедицияга Ленинградтан элбек ученый келбиттен сурулар ди. Ол ханатон Ленинград биэхэ наука батсамай тоға болар басындырым күрдік болар. Она білекіндер бары үйрәппеттен шейбет документнара, брошюралар аңын бартын Ленинградқа бішәттінлер. Наука, верағари, культура, тық хайствата бартын үйрәтілер. Медицина, геология, тесілбет бай бұтын тұпымат. Бартын үйрәтінлер сүдде олаған сүнкің туалталақ. Өсе тейқін барын бір дағаны Союзный автономный республика Уруттаган кендики даганы инник олхан масштабтаг оны 5 сылы бу бир экспедицияларда биге кара би территорияда би сахабыт сиригер. Ол үле билинде салганан бу бара турар ди наука тинен даган. Наука төнөтөн би конечно сайды. Наука төнөн иннендеки ми кардылан спетахандан перспектива та хоколон дидебикел. Но тинне бу балар тинчилер ачыда олаган бисин Европа хайстат хайдаргар хаңа терилибит Саха республикатар шүдә олаган солталах. Онтан дайшы барабыт. Манна дебиет туох тиектен бахат. Саха республикатын бир территориятын нинкөргө чүддө алахан үле бар. Бибилдин яңлы сеон көрөбүт. Россия картатын хер сахабыт тирин территорияты төһөлаханын бутта. Өсө ол тогу дүнен били исконно Якутский девкалдин наха территория колброб бадой бока местайн Иркутскайга бардали. Она Красноярская төрени, улахан хин территория бар билдин яңлы би Красноярский сакалара деп Красноярский Якуты. Тем не менее нахим бир халахан территория. Она виде туох аны сайдар бит сол бит испит со биле аттынан табаннан ытынан дебикел хиллебит транспорта хо анан де булланы качы үпнә де булла де бартыр аны көмгө костокка инденде ол биле беса хабыцырын согор өтүгер алдан ол хана алдан да дебеттер согор өтүгер то көмиш баармандык bu tugu koddarıyorlar staratelski lotu allara var. İtinde olana itindik lotuğundan yol bile kömüş kostaçlık, kömüş suyaçlar diye bir kılıbı mastan mandık mağahanlar mandık kargıza kuduğamar olur hep lotuğ diyen. Onu bile üvekka kirenler kumağı taha gitti lambarına sayıqa ataqtan ne tübeğer diyendik melki kara kömüşler kalırlar. Onun vallahi itindik kömüş kostaçlar onlar soğuru deki территорияда балалар битен тема он экспедиция барар биртин халаячылар ол хагана ди тарабукин көмүс болар экен нилонно саха вот онун боллана ди онно көмүс костана хагылыккан ген именно промышленный основандан ген ол буны бидилен жоннорунан туттаргаларынан эмбек амапыт ген онун ди промышленный көмү промышленныйнын костурга ген темага шудда улакан үле барар онно ол же тайгаға алақ кыпкарбе хөйлек бар приз кебе күдді бүлікіміз қосташы незаметный ден. Ол незаметный бітекендеке алдан бола оладыр. Будущий алдан. Ол онна де ол алданға ол дерблюже караванларынан гытта тахаға сейін иллелерін ең көребет ол қартысқаларға. Онан де инне бейеға бір хаме олақан терілтебет алдан золатын терілдер антын де куд золата болар. Онтан анын де біле бей атығыттар бұтыттан еңтен баржаларын, пароходтарын ең біле ыламмыт түмәммет кебеклі екі сулахан терилтетериллер. Ол Ленское речное пароходство Лорп бар билебит бит Ленское речное пароходство. Онан сибир сүддә олхан солталақ сыбыты эти күшүн тынча таусы сүбе бесталаққа маннагы самолет көтен келиди. Булырын бе сахабысре авиацияда тауын бе сахан толбутаги. Ол кырабагай самолет манды фанерна деккада. Ол самолетте Иркутскатан Якутскайга көтен келер. Ору бе почтаген ол 5-6 байынан кадер болланы сынтыттан билен бе уже авиапочта, авиапассажир, авиаперевозки ден за понятие набыт. Она манда бу юхаби көрөбүт. Ол того. Ол маннагы самолет эти масс пропеллера. Масс пропеллера. Онна моторы булланы эти самолет кене аэропортка арендага турар. Она мантаналата бишүдә күшкә сайдан кире марабат. Именно бу сүрбесаларга билде культурная революция деңгә кратык такток бүтсә, ул бер ул хагана де латиницаны лалар би сахатыларны аргумент артикуляция принцип берден латинский алфавит. Олан хебәстән де биһә учебниктар иген таккалар кагыттар, журналлар, инне печатенелер бу планшетка хобра карабыты чолбан маннагы номерин Анни Полиса Фронов латинской тунан
аттарын бейбитин көрөбүт. Осколар териллелер ол үһеми латинскайнан көрөбүт хурулду. Санантон бу парта ме элбах болгонтон алар булуктак. Бу партаны дан интерьерлер оголар холбара бу бикөрдөрөбүт эбелерге техелерге манны колорон юремиттер манна учебниктарын сумкаларын угаллар манна чиринийнице манна бе пирола ручка инден бе манна көйөренен келбепте с удовольствием олор харска гытта төһелер бе экспонат колор до тактын. Мен дем катырык осколотер үйренмитем Максим Кирович Амосов доютугар барскола онна бу маннык парта ме барды мен багын класска өнөр бар манна кини метерете барды онна манна неделенден үчүгөй үйрөктактыр бу партага олор чески тикселер. Үйренәчләрдән балады мемориал. Манна келәре толок багасына курдук эте бехол бар. Парта курдук балады холбара. Вот, он эти сүрбе сыллар бу сүрдә калган бе метпуннар бе олар школа бәтә тәрелләр бияга элбәк бай специалисттер келеләр учуталар браздар иннер бе дәне сүрбе сылларда кашүдә калгандык киң кырдыламы сайда именно сүрбе сылларга. Бу спална жа эфир бу түмүктенер чугахата жа бу онда кини когугар кирен сыдаты хайын манна олок бейтин туттубут мала ден остол дебитин этажерка онна Максим Кирович били репрессияны ен фронтага болар Киргизияга болар ана репрессия хана барта били конфискация имущества ден то есть малын салын бартын опистан билан алалар ге кая мынын очрахыртан отутсетте отутага сылгы бие кини личный малын салын билен тура бие келбедага биллер ол үрдүнөн бу Москвадагы квартиратын кергенер айет сугил эсетинардан алтона асылга бие сагабат музейгер контейнернен ыпыт маллара бааларыны бу көрөбүт холобра бу икки тумбалак сурунар стол письменный стол ден үчү дигне маса бете олорун үлелебит стол болор ол үдүгөр болана эти мастан каранда сугарына чернилинцелегна эти письменный набор ден үчөлөттө из карельской березы ден эти ме бетин гене оннол этажерка ме дигне бетин тутталып маллардан килер болалар. Бу санантон бейтин оголору манна техникалер жаатчылары бу музейге яка. Рая израильный цугл бета даны тыннагаддагана онна бу кыргыттара оны сиеннере гиннере постоянно манна хотор келен бараллар ти реабилитация гентен индикан музей интерелбитин кенне уже биле юбилейный мероприятие правительственный ыктарга иннерге. Любовь Фанажа биремебит тиен келле манан биги бүгүнгү бу эфир бутун түмүктүбү жанан каянда жукуска көрүп келле хитне бу Амосов устер бар мемориальный же музейга келесил жарың манан би республика күнүгөрүнөн эфир бутун түмүктүбүт бу жукускага көрсө хадери. О Максим Кирович Амосовка туралы памятник. Максим Кирович Амосовтен бүтүн республика жана онда биги улуска жана бары убастыр сүгүргер кийлери. Бини тугунан манна өрүө ыллана. Toranın, kralı sananın, sivili